بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا أخوتي وأحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درسين تيجي تعرى ملتوق يا قيامة خنجي أمي خيسر راهي خطا صدفاتي حديثة كلها لارانتنا حديثة خنا خيستي إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام أمني محمد صلى الله عليه وسلم bulchiinsa takkaahu siyaasaa bulchiinsaa keessa dabruuf ta'an ka itti nu hubachiisan sanirraa wal yaadachiifna. Hadiisa Nu'maan ibn Bashiir radiyallahu ta'ala anhu isaatu nu odeesse. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana ja'anii ja'an: takuunu nubuwwatu fiikum ما شاء الله أن تكون. نبوّمان تكاهو بولشينسي نبي مادا اسن كيسا نترتي حاجة ربي فدتي، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها. سنبو دماس ربي نقافة دني خاصة إسيسان اللي، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون. سنبو دماس خلافة أكبل تشيسا إرجمان ربي تكاهو نبي ربي اتين بلشتي وري بلشو خلافة تكاهو بلشيسا كزيتيتو اتئانا، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء أن يرفعها. إسيسا اللي أقا ربي فدي نخاسا. ثم تكون ملكا عادا. إسيسا بودا موتما عاد جانت تكاهو تجنينتو إسيسا تلفا، فتكون ما شاء الله أن تكون حاجة ربي فدي إسين كيسة ترتي، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. إسيسا اللي هو ربين خاصو فدي إسين الراخاص. ثم تكون ملكا جبرية. إسيسا بودا ملكي موتما جبرية جامتو تكاهو تهمنا نما بلجتو إسيسان تلفا، فيكون ما شاء الله أن يكون حق ربي فليسن كيسة ترتيسي الليل، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها. سنبودا ماس وقا ربين خاصو فليسي سنسني خاصا. ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. سنبودا خلافات دفا على منهاج النبوة. أكسرنا نبي ما تكاو يرو نبي لا تكاو هير نبي بلجو سرنا سنتلفا. ثم سكت. سنبودا جلس نرجع ربي عليه الصلاة والسلام جان. حديثنا إمام أحمد
البزار اللين بيهق اللين وديسني جراني الباني اللين صحيح جيني جرا دوبا حديث عن قيستي إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام سرنا بولشينسا تكاهو سرنا سياسة النساء خيس دبروفتان يرو إسان كيس جرا سن الراجل كبير حاجة قيامان رفتوتي لفنو خايني جران حديثة توكيتش خانا خيستي مالف خاننو خاين إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام نما قچيل چوداف إرجمان نما قچيل چوداف إرجمان توري nuti keessa deemnuuf taanyu jiruu teenya keessatti nu hubachiisuudha tokko dalagaan isaanii. Ammas ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam nabiyyii xumuraa isaaniin booda nabiyyiin biraa hin dhufne waan taheef jecha waan fuuldura dhufaa jiru guutumaa guututti nu hubachiisanii jiran. Akka yeroon sun hoggaa dhufte waan godhuu qabnullee nu hubachiisanii jiran. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Duuba sirni duraa ka ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam nu himan sirna takkaahu bulchiinsa isaan keessa turan san. Takuunu fiikum annubuwwa aw takuunu annubuwwatu fiikum. Nabiyyummaan sirni nabiyyummaadhaa isin keessa ni turtii haga Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa turtii isii fedhetti san booda ni kaatii. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam wahyiin jalqabaa isaanitti dhufee haga du'anitti ama 23 ummataa fi karaa Rabbi irratti aamanii jiran. Yeroon tun yeroo nubuwwummaa jedhamti. أما الدمي سدين إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام بولشان خوني يرو نبوات المنا ما دكنا خيسا إفتي باسني جران جلنا خيسا أجيلتي خراك أجيلتي باسني جران شركي را خرا توحيدا نما ديبسني جران بدير را خرا تولا نما deebisanii jiran zulmi irraa takkahu miidhaa irraa karaa adlii nama deebisanii jiran. Sirni akka yeroo gizee ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam sun deebi'ee dhufuufillee hin taa'u. Maaliif jennaan sirni sun sirna nabiyyummaan bule. Nam tokko haga fedhe qaceelullee haga fedhe tulullee sadarkaa nabiyyummaa san waan hin geenyeef jecha sirni isaan ittiin nama bulchan san gayuu hin danda'u. Ummanni isaan bulchan sunilleen ummata irra caalaadha. Maaliif irra caalaa namaatiitu isaan kana horate. Irra caalaa namaatu alayhi salaam isaan kana leenjise. Irra caalaa namaatu isaan kana tajaajilee bakkaan ga'e. Sirni sun irra caalaa sirnaati. Ilmi namaa san durallee san boodallee yeroo akkasii hin agarre hin arkullee. Khayrul quruuni qarnii jaan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Iyya irra caalaan gannaa ganna khiyya. Ganna ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam keessa jiraatan san amata 100
ergamaan rabbi alayhi salatu wassalam fi sahabaan isaan keessa jiran sun irra caalaa gannaati. Sun khannaa rabbiiti sanillee fuudhee dabarsee jira rabbiin. Du'iinsa ergamaa rabbiitiin alayhi salatu wassalam xumuramtee jirti sirni sun. Itti aanee jaan ergamaan rabbi alayhi salatu wassalam ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. سنبودا مو خلافات نفوفتها. ورى النبي عليه الصلاة والسلام بكبو أكا نبي سنتنا مبولجو. خرا نبي عليه الصلاة والسلام اتنا مبولجو سن. حير نبي عليه الصلاة والسلام اتنا مبولجو سن. ورى خراسا هردو في حال سنين مبولجو تلوفا. جان يرو تناس أمس هدومي جاني نوح من هجرة نرقم ربي عليه الصلاة والسلام أمس هدومي جان يرونتون يرو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أكسماس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المئساني الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. شنن كنان خلافان أمس صدهم قوتمت على منهاج النبوة. سرني إرجما ربي عليه الصلاة والسلام سرنا نبي يوم بودان الرجال سرنا خلافة خنا. سرنا خنا غيستي وربك بؤي مسلم توتا بولشة الرجال نماتي صدر كايسانيتين أكمل ور ربي سوداتو ورت هاي تاف أودون تهين ربي في جاني بولن ور نما قسم ما دافي قبينيان الدم فيله ور والكتما المناماتي أمن جرغنا جري سرنا أنبياء تكاو نبي بودلوف خلافة سرنا خلافة سرنا خنا قيستي مسلم توني توكوتران دين إسلاما قب إساني جران إسلامما ببل إساني جران دانغا إسلاما قد إساني جران جرب الكيسا جزي سن كيستي فيلا تمنيتي نمرتي مودمن إفين نمرتي مودمني إفمان هم نانيس نمرتي مودمني أمو فيلامانيتي إذا كن نما خانين الدامت جرو إساني غيستي منان اللي نمان أدبهني من مسارا موتما هنجار نجرهم من ودر أصو بكا أنغو تنان أركتين دورا خيس جيران سن كيسا والرجرات أصو مچ خيس جيرانيتي فيلتماني من وسن كيستي توان هنجر جيري جرخون أكير كما ربي عليه الصلاة والسلام سنتيس نما حقان نما بلچ كتاب ربيتين غوتو ما غوتوت سنة إرغما ربيتين غوتو ما غوتوت بلچان وان كتاب ربيتين رأركتن هجير ألفتن وان سنة إرغما ربي عليه الصلاة والسلام رأركتن
hojiirra oolfatan waan lamaan kanarraa dhaban mariidhaan hojiirra oolfatan shuuraa qaban shuuraa marii waan jedhamu jira. Jarri khilaafaan raashidaan tuni irra caalaa sirna bulchiinsaati. Sirna anbiyaa'ootatti takkaa'uta nabiyyummatti aantee. San booda ja'an ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam takuunu mulkan caaddaa. Sunilleen dabartee jirti. Mulkun caaddaatutti aanaa. Mootummaa ciniintu jechuu. Maal ciniinti? Mootummaa harkatte tana akka gadi lakkifne aangoo san ciniintee qabdi jechuu. Warra mootummaa irratti cichuu jechuu. Mootummaa ilmaa fi ilmoodhaan dhaalchisiisan. Ilmoo bira dabarraan gosummaan dhaalchisiisan. Takka ilmaan abbaa tokko walirraa dhaala, walitti aanee dhaala, takkaahuu gosa santu dhaala. Mulkun caaddii kana keessatti. Mulkii ciniintu. Wanni isiin ciniintu aangoo san qofa. Nama aangoo isitti dhufe ni jeefti. Irraan deebitu. Sanii gaditti immoo shari'aadhaan bulchan jarri kun. Shari'aadhaan ummataas biyyaas bulchan. Akkasumas shari'aadhaan bulan isaanillee badii akkuma namni kaan qabutti isaanillee badii ni godhani. Ammoo hammeenya hamtuu akkas jedhamtu san hin qaban. Wanni hammeenyi takkaahuu wanni isaanirra laalamu mootummaa tanarratti cichuu isaaniiti. Aangoon tun teenyatu qofa jechuu isaanii sani. Badii sanii gaditti tokkichummaa islaamaa jabeessanii jiranii akkasumas islaamummaa tanammaas gabbisanii jiranii akkasumas islaamummaa tanaas bal'isanii jiran. Daangaa isii akkaan malee bal'isanii jiran. Tunilleen amata hedduu jiraatte. Bulchiinsa Bani Umayyaa jedhamu, Al-Umawiyyiin, bulchiinsa Al-Abbaasiyyiin, Mamaaliik, san booda mootummaalee adda addaa, akkasumas ta xumuraa ta khilaafaa islaamaa taate ta booddaa Al-Khilaafa Al-Uthmaaniyyaa ta bara 1923tti xumuramte. Hagasitti mulkun caaddiin dhuftee jirti. Amata 100 jiraatti. Amata hedduu. Sunilleen dabartee jirti. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam osoo kun hundiin uumamin kana dubbatanii jiran. San booda jaan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni dhufuuf taa'u mulk al-jabrii. Sirna humnaan dirqiin nama bulchuutu dhufa jaan. Khilaafaan Uthmaaniyyaa tarraa boodaa ta muslimaa tokko taa'if jala qabdee bulchaa turtu sun dabartee tatti aantee mulkul jabrii tana ta humnaan nama bulchitu tana. Tun hoggaa dhuftee
wanni dalayde tokko maali adda fafaciinsa ummata islaamaati uumte. Muslimtoonni mootummaa tokko jalaa baheeti mootummaalee adda addaa jala seene. Biyya amma garuu tana aalama keessa uumamte. Warri kolonii Awurooppaadhaa biyya islaamaa tana adda facaasanii naashinaalizimii lallabsanii akka sirna Osmaaniyyaa jalaa bahan godhanii deebi'anii ifi bulchan. Fitna. Eega adda faca'aniin booda gosummaadhaan biyya ijaaruu jalqaban. Haalli amma keessa jirru biyyi islaamaa facaatee biyya hedduu taatee jirti. Biyya hedduu taatee jirti. Eega jimlaadhaan takka taaneet booda gizee ergamaa Rabbi alayhi salaatu wasalaam gizee khilaafaa booda gizee maas mulkul aaddi jabriyyaa keessa hoggaa seennummoo humnaan bulchituu tana keessa hoggaa seenne adda facaane. Wanni adda nu facaasee gosummaa keessa seenuudha. Tana seenaa takkaa'u viidiyoo itti aanu keessatti walii ibsine yoo Rabbi jedhe. Muslimtoonni waa'ee gosummaa keessa seenaniiti maal tahanii adda faca'an. Arraan tan akka Su'uudii, Yaman, Kuweet, Iraaq, Iraan, Liibiyaa, Misr, Suudaan jettanii adda baaftan kun hundinuu biyya takka turan. Mootummaa takka turan. Warri koloniidhaa eega mootummaa islaamaa gudditti diiganiin booda kana adda qoqqooddatan. Kana adda qoqqooddatan. Namni lama mana tokko keessa taa'anii daangaa kalee lafa kaayan. Saayikisii fi biikoo warri jedhamu. Mootummaan Soomaaleedhaa tana ta'uu qabdi. Ta Su'uudii tana, ta Kuweet tana, ta Suudaan tana, ja'anii ta Itoophiyaa tana ja'anii waan isaan kalee lafa kaayan daangaasanii daangaa ji'ee biyyooliin fudhattee saniin wal fixxi. Hoggaa as keessa seennee adda facaanee islaamni tokkichummaa isaa dhabe. Wanni duraa guddoon tokkichummaan adda diigamnaan humniti laamshooti jechuudha. Talammadaa islaamummaan faffaca'uu takkaahuu ida'uu dhaabi jechuudha. Namuu if keessatti deebi'e. Islaama facaasuu, islaama babal'isuu dhiiseeti ifii wal seenuu daangatti wal loluu jalqabe jechuudha. Mootummaa jabrii jedhamu kana keessatti. Mootoliin tun waan isaan bulchan kana humnaan bulchan. Mootoliin dur hoggaa aangoo isii qofa itti dhayxe si qabatti malee sanii gaditti waan biraa laaffiftee jirti. Mootummaaleen jabrii kun immoo aangoo isii qofatti illee miti. Waanuma hunda keessatti ilma namaa cunqursiti. Ilma namaa cunqursiti. Kanuma keessa jirru kana. Kanuma beeynu kana. Jiru isin keessa jirtan natu keessa jirru walitti hin himnu. Mootummaaleen ammaa mana hidhaa qabdi, poolisii qabdi, dehnennatii qabdi, warra oduu guuru, maaltu maal je'ee eenyutu eenyu maal je'e.
namni wal sodaata. Tuni mootummaa aljabrii jedhamtu. Ta amma keessa jiru. Warri dur hin agarree carraa tahee as keessatti nu uume Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ammoo wanni beekuu qabnu tunis ni dabarti. ثم تكون جاء نرجمها الرب عليه الصلاة والسلام خلافة على منهاج النبوة. خلافات الففتاء خلافة أكا خليسة إرجما ربي نبي بكبو أني والرب الجسد حالة تكاهو أكا إرجما ربي اتنام بالجسد والرب الجسد خلافة حالة إنسان اتبول جسد والرب الجسد توني بشارة وانا مجمع جيزو توكو ومن يكون أكنا خوفي جاب سبلته ففجأة دين كن أكنتهم ندبه هنافو خاصوف تعربين تمورا سرنا الجبري جاء مخانا خيس جراما جلقبين سنيمه بركو دساقلي في تيدمي سدي وثمان خلافان عثمانية جامو خفي سسن الرجل كبه أما تونس قدانو جرتي أمور إسير رجر جلقبي خلافة راشدة أكا نبيين اتبولشو سنتي والربولشو يرون إساني سن كيسي جرتي خلاصة الرجر هوني وان نما قمت جيسو أمو وان توكو وان هو بچوكف مالف إرقام ربي عليه الصلاة والسلام وان كان نهيماني أكا نتيارو سن كيستي وان قلوك أبنو قونو نتي أما يارو الجبري خان خيس جرة مالتو خانان نمودي ففجأ إنسا خينيا قسمما والفلو خينيا إسلامما لفا خينيا قسمما إفترق أبو خينيا مال أركني خوفينسا مال أركني سلبينسا أين تنور موهيته موتيته ور ربي صداني ور ربي بيني نوت ربي رافقاته ور ربي هن صداني سن نور رخاي ور سيدي مر ربك سين فيدي ونلين فبما كسبت أيديكم وان تلقان تدلين الراي قاف خلافة أبو بكر في عمر في عثمان في علي فان جرسن وثمان هنجرتو فيها بلال بن رباح قراجة حبشة سنيفي علي بن أبي طالب قريشي فاميلي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام والكتاب إنما مؤذن إرقام ربي تي بلال إنما خطيتين بر إفدورتي لغاية جئين إرقام ربي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباح قبر جاني سيرنا جاهلية سنكيستي خا قمروم مان بيكم إسلاموم ما دانمو متى دوريته ماليف إسلامني قسم مادان سنفلو سلمان الفارسي سلمان بيا فارس الرادو في بيا إيران جامو خان الرادو في عربا متي سلمان منا آل البيت جان إرقام ربي عليه الصلاة والسلام سلمان نراهي فاميليتي يجي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام مالين بكسنجي أمنتي دان ديني إيمانا سهيب الرومي في أوروبا رادوف إرقام ربي عليه الصلاة والسلام صحابة بركوتو جامتو خيسا سهيب توكو
maali sadarkaa san arkate gosummaadhaani miti. Jarri kun waan san lafa kaayee sirna jaahiliyyaa san keessatti wanni isaan ittiin beekaman gosummaadhaan. Wanni dura lafa kaayan ammaas gosummaadha. Amma khilaafaa Raashiyadaa tana keessa hulaarra jirra. Isiisan arkachuudhaaf, isiisan keessa seenuudhaaf, warra sanirraa lakkaawamuudhaaf gaarbeeja asitti gallakkisuu qabnu jira. Takkaffaa islaamummaa waa hunda dura aansu. Namni islaama ta'e gosa fedherraa haa ta'u obboleessa keeti. Obboleettii teeti. Namni islaama ta'e hin ta'in tahaatee sii dhaltillee yoo taate abbaan kee sii dhalleellee yoo ta'e bakka islaamummaatitti hadiin keessii wajji qabu santu dura aana. Man lam yusri' bihi amaluhu ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan namni dalagaan isaa fuuldura isan fidin gosummaan fuuldura isa fiduu hin dandeessu. Taphni har'a namni taphataa jiru, namni aangoo itti harkataa jiru, namni itti wal ficcisiisaa masalaal irratti tahee itti namarratti bahu tokko har'a gosummaadha. Hoggaa bakka qabate immoo gosummaa isaa sanuu yaadatu. Maali? Shira siyaasaan ammaan tana deemaa jirtu. Islaamummaa dura aansuudha. Khilaafaa Raashiyaadhaa amma dhufaa jirtu tana keessarraa Rabbiin yaani qooda yoo akkanuu kan nu barbaanne. Tana ta dura. Ta lammadaa jaalala duniyaa if keessaa baasuu qabna. Aakhiraadha if dura kaayyachuu qabna. Gaafa kana goone Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ol nu kaasa. تتداعى عليكم الأمم جاءني رقمان ربي عليه الصلاة والسلام أمني عالما إسن الرتي والفتاة أكا سري لفي الرتي والنياتو تيسن رو والنيات شفتان كويني خيسانيف واني سن كبدانيف هاي سنو تغافس ونمتكا تانيتي كانتي ميدام جانان إنما جزيسان إسن هدو داهو جاءني رقمان ربي عليه الصلاة والسلام كما قررتن yeroo tana keessatti muslimni biliyoona lamaa oli ammoo irra booddee namaati. Irra booddee maaltu bakka tanaan isaan ga'ee jennaan waan tokko qabanii jedhe ummanni sun. Maal qaban jennaan wahni waan jedhamu jira. Qalbii isaanii keessatti wahni darbee jira Rabbiin ije. Maali wahni jaanit? Hubbu duniyaa wa karaahiyatul mawt. Duniyaa jaalachuudhaa fi du'a sodaachuudhaa jedhan. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam. Haala kana qaban jarri booda dhufu sunii jedhan. Har'aan tana namni waan kana hin qabne siifi Rabbi iddutti if madaali. Wahni jechuun duniyaa jaalattee du'a sodaachuu. Diin keetiif mee qoltu bakka tana dhaabbadhu kaasiin jedhan lakkii. Jiru mataan tana keessa jiraachuu naa wayyaa. Ijoolleen qaba, maatiin qaba, tana naa wayyaa. Warra je'ee jiraatu moo lakkii diin kiyyaaf hin bahee wareegama haja'u jira. Kuni sababa duniyaa dura aansuudhaan wanti dhufe. Akhiraa yoo dura aanfanne wahni tana nurraa kaasa Rabbiin. Wahni hoggaa nurraa kaase islaamummaa hoggaa dura aansine warra khilaafaa tanaan malu Rabbi nu godha. Dhihaannee hularra jirra. Fitnaatu dhufuuf ta'a. Ta viidiyoo dhuftu keessatti wal hubachiif. Fitnaan tun bakka lamatti adda nama fuuti. Warra muslima ifi jaarraan tan. Gaafas
warra kamirraahi beekachuudhaaf arra nuti karaa rabbii deebi'uu qabna. Summa takuunu khilaafa. Khilaafaan dhufti jaan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam alaa minhaaji nubuwwaa. Akka nabiyyoonni takka nabiyyiin itti bulchisaniin sirna nabiyyiin itti bulchisaniin warra bulchu. Sabooda callisan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam. Sirna sun ni dhufa mootummaa alamaata. Islaamummaa kun ni dagaaga, ni guddata. Caalamni islaamummaa ar'aanta na beeku, muslimtoota arraqa na beeku khabiraata. Muslimtoonni islaamummaa uffatanii qaama godhatanii caalama kana garsiisuuf ta'an. Kadhufu kun ja'an khaliifaan ergamaan rabbi alayhi salaatu wasalaam yamla'ul arda عدلا بعد أن ملئت الظلمة. تجيتنا عدلي لهم قوتوف تاع إيجي إسين شوبولا في ميلا لهم قوتم تنبودا. globally da mootummaaleen tura dabarte suni akka khilaafaa boodaatanitti hin mul'anne. Ta boodaatun mul'achuuf taati, mul'achuuf teessi. Akkuma amma mata duree takkaahuu yaani mootummaa guddoon caalamaa tanamaan deemtu Ameerikaa taate tanatti islaamni gizeessan mootummaa guddoo caalamaa ta'a. Sambooda hafedhe ni amana, harabbiin fedheef hafedhees ni dida. Sambooda hujjaa hin qabu ilmi namaa. Warra waa dhaggeeffatee qalbii irra olfatee hojii irra olfatu Rabbi nu haa godhu. Viidiyoo biraatitti wal garraa. Inshallah subscribe godha, share godha, inshallah waliif qoqqooda. Warra waa dhaggeeffatee qalbii irra olfatee hojii irra olfatu nu haa godhu. Jazakumullah khair. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق